there are a lot of estate okota enje ne nsu anunu ato okota enje na enwo epurugu ade ye yegina ehese enye na ekotote amodini bom ede ma se wotwa ehwo ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyam nhira se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open prota day prota eni echi prota eni be traffic wa enu ntini efre home no efie ne ye dia prota bia wo pe wa santimem eni nkura atwa mo ahia de ebetom ne aboa na ya ma wonsa akabi ne dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa kiro ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brania mo bia bo so da form afenso pato prot ni bi o amanane wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogini di wodi skamba gusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company no on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo ebi kwa baba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ma be 3-4 days ye betwa blog no ye ni nyina egu cars mu ye dia kogu plot so afi wa po bi a wo gini di se o ma we se eguso keke na ya hu video di a kire afi won say indeed wo do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ni e de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di amount because and ni papa ehun enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo hu da hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama ope dan han singing room self contain dobro de dan bi a ope bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra ba di woni brefie be bossese brefie be to asase brefie e be han dan na wo ube ye hia e number de gu ase no krase munti ya han ze obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama asase pa manso na ho ye man dan pa amodin gum e man blog papa servicement akom usa ye ho a wayra fre na ye no ni nsawoso makra ba Junior dofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nompe ana se cancer eye nompe ana kokrama eto nompemu abroni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewom no ehi afrimu ama kase na ho abobo ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no oti yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se yenkanche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi echim srade ensuo enwoma nkitinkiti bia na se gregre na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetin fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo hot ne nsem a enyeyi osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se how abetina nompe nim ba nompe se yankancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center aye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital nechi ho udu tema ye wola shebi ehon nso ubehu ban herbal center ewo ho udu asafo a anase asori a ye frɛ no faith evangelical ministry na
udru hope wo se wo hwehwe ba ye betro ntu free sprinters road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia showman ba so a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ba heba center ya so ye foforo e wo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly e wo no ye ne no enedi enhwani mu udru ho a wo se opabia ye frɛ ho magazine ba heba center ya tena e foforo esan wo ho nti baby bia Ghana fana wo bia no de aka kire on se fa wo nompemu hawo anase nkase mu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unanti so enye ye wo spinal cord kaseti ti uno minua echia anase ejo asabe mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tenase yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akwa wumu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bono me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wo de wo problem bia no bonse echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bonse upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a ese ni trase no me pacho bonse ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba heba center amabobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode wo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ba heba center na ye mwo na ye ntu ndompemu yade nyina ase Odifo ene odifo na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba me tabo ni din ono ene na mebe mo akọ na akotie nanum asem simape na wo hunu se upe baby pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo onibie papa na basa so na ene gise me wo mu se o yare na ba na kache a ono ama baby a wo beda na amoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepere bia kompai body a ejape krum ene ewo se woko adiji se be wo mu se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hwe bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no na fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa me de me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia moblo wa fo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo ene jase obi o e dey o wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani akinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hwewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hwe kura me so de mbeda enye chinyi bomode abra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese amen.
Mepacho, I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory, a power bubuano, a big biada sabi opesa umrefi. Now if you my bosses say be, and we say yes, and part this me fee, a home estate and broad factory, and a dead sa and ye every war. Where estate a woman say you won't come in the fenina. Yan ya dano, ya poama baby, ebia no near daje, ebia woman on it, or control, or previa yes, we are talk, because when you will be a near, Ubabi see a home for so. Beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem bible so djuma yeni bia na katu asem amoduma yenim fifire we wona wona say enti no wo for me am ko gina ho e bia ye si dan ehwe hu se ye the blog papa dey si cement akodan se ba ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo apurugu ade de ye gina ehwe se enye me ekoto te amodini bom at the man so talk and when you yam share and one share a baby. Yamisha as our fan number the was and any home for a deeds I was so a home estate and broad factory. After to be a woman on it, oh Ghana, open prota top, prota day, prota any edge, prota any the traffic wa, and until you play home no, if you're there, brought to be a open was antimem, and you can grab a drum with Shadia, the Bertomania Bow. Na yama wonsa akabi ye dia efere se ye se jam won ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwache oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya ne wo brania mo bia bon ti aba we are back again live on your television as usual Koowaa Day and ye dey bro you stream live on Facebook Koowaa TV GH live on YouTube Koowaa TV Samdaku's initiative, Samdaku's TV, live or meeting the Diane doing from now till 8 a.m. as usual. Stories making headlines in the world of showbiz. I know, and I bobo no yadeba some papa. Mamenka will say abuafubi adaroma and I want aso yasni marriage media ebro as the PCA and coma a Herbal Center or tunso abugo ayarsa bienechi or sebre we don't pay any oya okasimu any bupin. Yadibia sebie son sebie yado etiti nemum titru e no pemu yadede fabedano ewo atunso agogo ayarsa bienechi na odinu bina hahaban ne dunsi ebe sayade na ama akoma etimi atoyem sanso ena upim ewo tema committee 16 bawe city a or area 4 magazine was sunyana bontin so we hono sanso ena make I say the numbers no etwa den chichi e wo screen ase ana wafa na wone no ahwetwe nkomo emwa bi esefata no o de bedomo ama won so akoma etimi atoyem as the PSA enkoma eye odifo na na ye boa o jape kroma apai sebie son sebie nyaado so didi a obema nyanka emobrowa ewisia ekrafobi amono so sebie so wo mo edi afi we sankofo nyina efri ha obi bia na adwene mo eka no bia wo de hyebi ofia sebie so sebie nyaado no ma wo ye no basa basa nti wo timu se we de senepa enkoye we de answer no akoda odifo na yeboa wo jape krom na ordinary draw etimi aka no na boa amapomden etimi ayene dia o say wo fie chichi ne benche mu na eba ebi ne bia obeda de enye problem owo adan bebre ho obema baby amadu tiato we san show ya de aka ho we samu aduane edi ompiwe medofo e de na ope tutumika na friend no anase du jape krom na onye wo emwa me say odomo sa wi a anhwa besi abo say to aso be miensa na ode adanase era no pay okra mu se twitwiri ene de Koowaa Day ebro as if you say bi ma enkoma a home estate and block factory amiakasa the nation's uncle me ofa lumba edimuntintiman oso pe baby eduti ato opa asase ope eye adan ope sa wuto ope sa rent o ope sa wuto blocks o ope sa wo ye ni den especially the blocks no do bi a ope no o say obidi animu na womo ede asomo home estate and block factory womo echa kwan ewo ahojo atenga junction wonom ewo home TV and as Koowaa TV your premises here call them and then of course wonom ebeboa papa and ope wenum any aboafa womo support here ama yedi jumede ebro director osha bibia akonkan ochuno ozo
alert any abrantia ojina 10-24/7 to make sure that the show becomes a successful. Sanso ena ora some dark who's the CEO himself or no eno kunche se medical krata so e de ma me betina ha me de brewo Sanso ena obo chidom e MCR o ma eni ne famous so aye crado na sana me ma me of lumba akwa bana ye the stories no ashisha so no ma me show crying e krache sama ene me pese me de emma and say be thankful, be thankful, be thankful to whatever, be thankful to God, be thankful to each and everyone around you who say no, this person I must be thankful to. What I say, sebi son, sebi nyado, say we are very thankful. Wow, and mo be bia wo no sebi it me e konkan and me sebi so wo ba brabo kra na and am say woni so now we are grateful, now we are so thankful to it into no asidam power no mo no de bia no wo bo bre bia e konkan obu bia asida any gratefulness any na kwem any nanum na sebi so okata nani wo friend nani e ma great things no e se wo be bompaye na wa pima ko ani ma na so kwa be san wachi because you are not thankful to whatever that has really made you who you are. And to Mr. Wada, be thankful to life, to your wife, to your boyfriend, to your girlfriend, to your friend, to everybody, anybody at all around you, and be thankful mostly to the Most High for life. This is my motivation for you on a beautiful Friday morning like this one. Bishop Koowaa. Yeah, cool. Radina kupon shira. Amen. I won't share her phone na dana da mo jimre. Amen. Na omuti eye kuwa. Ba de nyo mo kase. Amen. Me ba nam bisham sia nam kra ni anche. Anse ni ni penya ni jijimenti bi se ya. Uda so ya ya muti asemfa. Sa. Oba de timi wo kwa yen ya ma yen nyina e bishia de a. Eze rade wo ne pa de maye. Sa pepepe. Ya her phone so eti en so ente boni bia. No. Sa. Me am papa wotie. Bilizada ko yado. So for chief. Papa usu be mpaso afidie da me no kasa sisi papa beduko bi so abeka ho. Oh fine. Papa e chiao. Omo follow ye kama. Oh great. Already onhira ho. Aye ko. Aye ko no asem no na aye me de kakra. Okay. Asem no etiapom. Nipa wo mpa ye. Ananti min ka thank you nchira yonko no. Wo problem kakra. Obebre. Bibi mawa. Yeah. So timani panu sa so woni. Sa. Wade bi okra tim so obeye nka wunyia. Awa twene ho ababa beye nti se nipa no wo hye ne nimunyam wo boni din ba bia mo no so nya wo ho a ofo bebre wa brabo ma na mo bi so na wo ko adwuma bi mu aso wo ka kira amansa se we na twene be ko no eye ne dene do na ma no wo ka wo sa ka kura de apura wa wo de ne ko ye exactly urade wo yesa wo nhira ho ne nam ne so amasa bi onya bibidi ne nam ne so am na duru bia wo duro no o so yi na ye in fact obi kura sika pesi wo tu kwan but agent papa wo nya ntu aka Ghana exactly so kura sika na agent bi etima mo tu kwan a wa ya de ngo betima diska na ma kofa nso be bebredi aba na wo yi na ye ya ye de it cut across ade bia wo ye na woni se obi abasa so na namo a waduru ba bia waduru no yina ye yes kan kwan ya di ya ye by mention the person's name somewhere no krotia the credit na onya ho wa ho a o se nkofo bi on sa for mutimi ka say enti why we am minti menye oden ade nya me minim die na me de ya na ana se me smile ana me smile se ndo bi nya kama me ana me smile se komi ma me ana me smile se bua me ana but that time no so no ohia dam okay nipa sidam kwaso no din kwaso asem sa okay esa nka we se nipa ne wa ye no wa ye bi pa wonka ne awoka no etiki bademba no betuma kasa me do ade obi di ye wo no aye o ya ne di aye me nso me ya ese ne do ne mu oduru pa na fom de munye du no e na ono obe support okay okay so obi mo mutimi gina wa chia to a certain level say ade ato me kwa ma me ya ma me ye we ya ma me simi ye we so odo Yesu Kristo nkwane timi ye bi so pone edda woni pa nim sa boni su nipa nim wo hwe de ho ntanse bo mo sa de a me ba bewu ma ja da sa nkwa ti Pentecost volume dom say wo bi de ne kra that's all amani nia ye Yesu nkwane timi ye ade be Yesu nkwane tima ye bi so se me do nti no so wo mu nkomo mi gina de ama na Ghana anso asofo manyina anso sofo chief nkwane tima ye bi timi gina so wo mu nkomo anim go asemu mejina e de ama na fom
Wow. Already when she has half for it to me, Gina, the ma, you man top of my cellar, of course, Gina say, sorry, work an out to say, Radin shall. You are the man Pascal to have an open bid trapper, and the independent to me, Gina, my dear, okay, at the end with them, who beat me while him was a servitor fracture, the Iraqo Yale, and the form swatting and then twatting, have a marriage and woko, who could not accident, you're trying to have a Kuno Jan woko, but in the papa for no cost to Gina. Abana why tiny now cements now home. Well, you say, Saturday way you say, I feel we are now I get thankful. No Unyakopono, no Yakopono, Unyakopono, Unyakopono, or farmer in United Senia at Radio Marquaba. And then so Yaba. Say ye dasi say bi nyankopon ne kra no ohia aseda to se mo anyima ya na ma aboyi asori abeyi mai sa pepepe say rade bo ho ban po ma de achinwa uni hwe no e so timi da na se all right o sure jameda wase se mpempem to to ne mo mo hwe mi so obi anye perfect say de no e kan no wa sa ti se hu se uni ebi e hye mo kire na enye bi a ho fe na sika bi a wo erade na adom na asonso e ba be wie ye nua no a ye no mo nam so ise omo ne ye no mo te asase so sa ti do bi be ya mo bia na wo so da na se bi kan e chi asempa ti Sunday na me dia dance e wa sorry dem ni o fati ya na me ke obi o ne me kwa sorry bi a o hwe me e te se me da o felumba ase ise erade nam ne so aye ti so bi ye bi mawa danasi and so before the boni mum ne se papa okay basa said they no fair can boni so mpa feed okay ti o do bia se so make sure so be sure obi so be da before adwe nyina se da bia opese ono nko an da o bia se okay so be danasi be best say se my right so emi di weekend obia say so what you Erade ebe shop wabra why thankful but one ye thankful so yes bone empa ofi na be bobra na nwan na fi sebie so na wuni ye da won tiase efi se boni aye bia wudi yi obi ana sebie so obi koma awon obi gina ma awon o se wudi we aye obi nti sebie so sebie nya ado mi gina de ama na wahu se masoma wona wagimi na sebie so wakwa kodi we achi a ene me de minyimi ya na edawanim na etwenrade enwoye nyina ye thankful to ourselves there be ameka say abrantie ba kwa sebie so sebie nya ado me ba radio adwuma mo kira me se ne ye bonyom no man opportunity a there be a baby medu bia me so like you say so what make baby a wo bia no erade onya o no control you na what dey go paper so no say hey D follow the the playlist, okay? After this, play this. After this, play this. After this, play this. And of course, so if you can see me talking on radio, on TV, in fact, and also so no, if we celebrate the friend say Michael Saint, the angel, so I'm one of Atlantis ladies among a whole lot of ladies are woman industry anymore. I am very grateful to you. Quickly, my first story. Another story about to NSC. I'm going to tell you friends, and I remember Daddy Fred, and I want to explain this year. Eddie Abba, friends, is Sewabuni. Sewabuni, Ababa will be a late last year, and as I said this year, late last year, before you could do if we be a story giddy our social media say or no His Excellency the President of the Republic of Ghana Nana Akufo-Addo empla honsem no ekoye deja ne nyina mono amanfo bebre ebe church o madwen amautumu say enya asem ketwa ene da sorry that the Fred abe expose no say ono si wasiu Ura Kennedy you kon kwhwe video ne amra ma wo me gu Ghana man penyina any masse e bra ye nim say wo lie
yenim se wosema wo ka no eye ntro hosina do ye emra sha se o ware ya na guofu den hosina do ye ware ya guofu den odi ni birthday the yiri di ni birthday so odi ni birthday guofu emma per allegations bi ensa ka kire se usu ya ma osofu bi kra na power osofu ene krokro why were you crying wo babiku Ghana empanifu animase no wanya jimifo no so si ho na o hwe se Ghana empanifu as won sema okay kan ensi so ensema aka nyina na ensi so no so hwe se Ghana empanifu animase o se onim hobsina doye enra mu nyina mu tibi enya me daddy friend na me be kan kire mo o se onim hobsina doye me be mana hu se onim hobsina doye pa na onim no very well se wa bruni ma chere so ne na dampa ba ko so da pe allegation de bitame e na mo da sa ba no so na mo to nyoma na o ma be dia dance here se go sina do e ba Canada wa na ofie da o da sa hotel ho abeli nyina is it true or false come and talk Ghanaians office say bet ma bet na say be company fu ani mas just like that ka chere o say I obi abrante na wo ma wo abekasa no wo ku wo ani mas and you don't know or not the credibility we wie wo so ni mo sina do ye why nie Sawa bro nyo ne osina do ene gina hon. Katra Ghana for nya osina do enyo ne gina hon. You said you don't know osina do ye. Why na ne gina hon? Nya osina do ye. Nyo no na ne gina hon. Nya osina do ye na ne gina hon. You said you don't know him. If you look at the person and no obegina obetwa ntro. Look at the person and no obegina osina do ye baby ya. Enye oni osina do ye ne gina hon. And now somebody also onim no na ohun no e na airport onim de enti ono de ba be hia no onim de enti ase hwan nie nyoni me na me gina ho na ono a chimifo na wa be gu Ghana padifo ani mas ono na gina ho na me I'm asking ono na gina ho na me oso onim boss na do e ba bia enura na wo ka bi tele kurase sama wo te ho ye so we see some truni unim say this bisa question kora also onim hopes baby and only hopes in the general opia unim no unim ne baby and you are there with him now we na do baby and yet only hopes na do any general. So point of correction papa hopes na do ya e chese se wa broni e kan se onim ne baby not knowing say wo kra no wo hia na infoni twetwa bi kra etimi akoso. You see now technology doesn't really lie na eno na sebie so sebie nya do daddy friend e dey expose esie e dey aba bishop ayi Ejam pepe be wu na futu ano pepe so koku be twan kontompo na be huri de ka no kureji na pintin sa because if you ask no sabita fracture enya nkon na ani wi ase ni mukosi abia wonim duru no bi nim tra ho sa du maka so akotokuro bi me ho de omu nim o ti utwantro a wonim so hu ni pa bia ba ha woton mako sa la krope bo so na manu abo fie din no bia bu sa awone hwan afro wa guy mazamba o so de agnete the krom gaze for the two kroms and nim no sa besin na no ya no no go me na kumanso na mete boache me si me shabranti bo kedi abontis no shia papa mi twa no e hon ma no he mam da ko a e hon am say edin we enipa wotimi abodi we mam da ko a na kire se wonim ya na biem na o kire mi se mi ni upa na o kire baby a na wonim me e ba sa na wonyina ya wo se wo to am asa takuro ko on the history ni nyina on the kura exactly e say ntu na ma ade a asie no ma ye hunu se asi so ba na gas wonim hopsin adoye no ni se eti bibia so e ba sa nsem a wo ka kura ye no kura na adane atro ma nipa because e di ke hunu tro ba ko wa bra bu tinya ye ka cha baba ne se yesere no kubetuma ka se minim no e kwa hodo bebre so e kwa bi so no wonim no o ti ase minim Diana se menin na ye aduma ba minim da ye isu o ti ase die yo je aduma go menin na hia pen am he da nim no that match e di adanse ye se wo hunu nipa ni sei so se menin na nante menin na bobra no na ya na mpanifo bi so kan se minim no na no panyini ka go se men hia da nim no sa sure mi so hia ne pen o nim nko achi awo ka word minim no kura no de obi anya bibi betre se woni na hia pen a e be gira so de aka bibi mesra baba ne se wo kasa o ma no kura ne ngomu ankosi na mwa wono abrapo
na do ya metu the different so for kakra all right ba cho se MPP amani bibi kakra dia ya wo kan small for MPP ho no kure nso ba bi da no onfa mra ade nkomo nyina ya so koma MPP dia na niam bi wo no otimi se MPP ayenye still I will defend e bi ne dey no de enye kura na we FMPP ya wo beti ase o se ontimi ma megu MPP for mpanimfo animu ase oh okay sa no kan yo sure amba cho baba na se me na na do atwempra pe na na do se bitafra to onyemu kroma tumi nyina kura no betima ka je bia na for se ne o kan nim ogu me hu fi mu kofa ne mere me aba bi kura echi atwempra no ma chi me in fact o me ma pictures bia se sebe yesi ye ya konkwonsafo na ye nsuo so ye panyi ye de evidence na lawyer for so mu di gina so a se ye me no ba bi si ma repu no so se pictures no kura e betima chimatum ko di adanse ye se photoshop yeah o di asem na se ko nye easy so bi no bi betra mpa so atwa picture na nipa na kwa cancel ne me ada na obi obehunu bi abaji achinye sa nti no no approve niema bi kakra na me frɛ no sɛ untimi mu Ghana mpanimfo anim asem pacho you and I were not there exactly eti ne wotwa nto na ye wo se minim ne da wonim no na brother address ba so ogu o manim asem de anya ka sɛ wo sɛ wo kan because unim ne yasi pote di tia sabita fracha na adu fura bɛn no wo ka sɛ esa mistake a me ye ya me regret ge ya me kofa ntama mu wa bɛn ma no bɛn dai panyini obetime fura bɛn wo ka kyerɛw sɛ ne mampanyini ko fofiri aban mu so efiri mesi no saa na te de no na wonim na wogi akinye ne ntokwa na ku kikiki no bɛka wo bɛyɛ ne dai ndi abɛsrɛ asɛm si a ne wo wonim de fa ho kyerɛ wadwene fa ho ye wonim de mfa ho de menkɔ na nya mpanifo anim ase ne wogu ogu mpanifo anim ase nka mpanifo na asɔre mu nyemu o ma sɔre am yɛhu sɛ adeɛ we kɔ bɛkana di sɛ wo bɛka fɛ akuabroni o sɛ wa abroni ɛne na na ado nsɛm ebi ka kena de bɛka sɛ ba sa no yɛse anko no na mfa na nimu nye yɛn ka sɔ no na nanka de ɔba na ko obi di nkɔmɔ na no kura kakra bata ho a tie bi wo hunu sɛ adeɛ we deɛ no kura bi wo we deɛ asɛm na sɛ adeɛ na esi sɛ Ghana mampanyini di mampanyini wɔ ha na nso ofiri amomu kɔ sɛ bi yie anaze program wa abrochira ka broni no ayɛ citizen wɔ hɔ no timi furu plane no ne nakɔ ndi nneɛma bi wɔ obi ka sabita me nyintum se mampanin ne twempna ba according to photos ne ade a eba abonten no shows say wo mo a wo nim de me yehu say eye photo shot ase wakoyi na ode abeta na wayama aye pepepe omo kansa na mmoa so be so ye photo shot di go obi anim ase nye o mampanyini ena make us say me ekura no nim panimfo ekura no odi ade bebo ati ena make us say oba no aye saa ena na wo kan sem bia na me dey say ena papa no ye papa his excellency president of the Republic of Ghana na da kwa kufado ekura tumi bia otimi ka say bia na info I didn't actually sit in the plane with this so called lady entine bia e so alpha what about say oye penny due mathematics way I do just see me serani di mabusa we shop em so acha ne nsem da me shane da ti betima botim say obetu twa picture do one top so no ba kan social media za die ne besie die ne beba ene wi ase aye hu obi ntimi ma no pa o danyan na woto ya obi ntimi mo ya mo pa kura won hate ya dabo kura won he dan hate me kan hater otumfo mu din mampanyini mu din onni bie no oba bi ba bonten so ne na wo ne ba ne ba ya wo se ne ya dabo amekasa one to the Gaza. Yet, and is all that bisa say ensema se bi so se bi anyado. Ye papa ye nana opem so otumfo. What's the fan ni oba bonti be so. Ensema otuba no. Bibi ti say e bi atwunjo na be di na time obi aka say ka bi so wo ye ni se ti ni nyina na so ye pani due mathematics no. Say hu say wenfi e bi so na the same thing na his excellency president of Ghana ana I obi ka to say na o ye program no wagimi a no bi so ka say na me mpra no me ni video kura ni mu di na abeso so me so cry because me hu ni say bia de me pay hype say no makacha mo say me ignore certain things ye bibia because over I wa de bo ye nipa ensi okay hu ye nipa ensi okay nipa na de sell no ka say bi kura wo kunu wo ba bi na bo say obi apue no ba ba ka to say me ne mantena yada ni picture ni wo kire mpa so pressure free frew na ye den tu akwati ni we na akofa wo nkasa you come out and talk okay sadio ye fan tuli but man panyi ni so wo yire ni etima ka we wo yire o mfa na easy baba be busa mi wura ko so da ba wo betima tena se
Kubatu wanamo. Okay. Na ize da na nka tsanke se eyi mpanifo ni bi se asoma mo e wo se nka ne da no kura makeka we nyina. Se asoma mpanifo bi be pa de so onyame ento abawie ni nyina wa meka. Ba do kana de Japan e bodi wo ye mumu okro mu ase obeka so ma aka to ye panyin mi due mante. Kennedy wo ye mante mpanifo ni bia. Wo si ando ye wo ye mante mpanifo ni bia. So ba bonte be kasa e. Ana o kan ne sei. Ne kasa ne tie mu ye o kan ne sei. Na ye nyina ye ni pamfunso timi ba. Timi se ni abana ya enya ne address ni ye nim no me mfo so nkon to kwanto. Yes a chine hu ani be guase. 2319. Ose me ba. Me ba. Wodi etie. Ne hunu nyansa. Na tene wakoma ko. Na tene wakoma ko kwan ne so. 23 tonokure. Tonokure. Men tonokure no. To nyansa. Ani atratre. Ani hunu mu nso. Tonokure. Men to nyansa. Ani atratre. Ani hunu mu nso. Didaya ya asem bi bedawa. We are present we dey ta asem no mu hunu mu. Sa. Ansa no bi wa no akabi. Mintimi nyintum da se na na ado ne ababa anada. Mintimi so nyintum da se nsi. Ntimi nkabi. Na metewa ne se bobo ba ana mpese me kabi a. Kan mi yenu se etesa ampa dia. Ene ye sei se ntesa ye sei. Ene ye won ye wonim no. Ene ye boss trade be kaso oboa. Okay. Na na to bia me komote se obi nti ase. Me kaso oboa. O ma me 1000 times me kaso oboa. But I'm pass later abehwe no oboa. Wo ji asem na se do ahunu nkomodie sa because ade na telebu enye easy sa. Eh, train mu nyina ye photoshop. Ni party tip na photoshop nu nkwe fa so ye no. Aya ye photoshop be sa fata pa na metima ready ahunu se what ya space wa ha. Eno na metima de tia hye mbozo hunu pe. And now the picture you know just space say baba na metena mboa. Oto ya ehu ya omuyi chie nya no madi just pay nya akwantra ne nchen ka. Why you say wo share pictures ne dia no correct. Alu premu dia nyina intina say photoshop na ge ko wie nyina ko ka. Me ni so say as a president of of Ghana or to play mo ye beka so bi so ntare ne ho so sai dey and they will be exposed because of COVID. Anu ntina me tell say bibi ni wa because of COVID on tie ana na do ba yi soro ha. Wa FM soro ha. COVID na ni ye bi gina. Ube play say video na he bi ana. No kana ye timemufo no. Tell no ma wo dey justify. No na dey justify. So all the share COVID dey asa na me catch. And I make us say bia ya must space because of COVID in tia. And also say out way. Radio man on ben. So there is space. It is obi kojime. E dey better one. It could be possible. E bet my possible. Na pictures be 10, 20. Picture mu show nya wan. And we just so dey agasi a edit theater ho. Pictures that one ya ba show bebre enya no tipremu nya wo didie no ne tempa so no ne tia konyam oni pesi wo se ya go ayi wo ni koma papa nso abo ne dia e wo ne o hispagu na sum masa ade we die photoshop be nkwa ntia ye no kre minka sa ye no kre ye nkwe at me cheze nsem bi wo ha mo nya ne sa dan o mo ye ne sa emwa nya no kra na do betuma ya hu bibi onye papa no ba ye ne ye kan ti se ma me ne nso aba yebeka asumdi aba dimeni ada di feri na me tu ne fose okay asemba na nim ne wo mu potia heda nkan sa se nipa ni gu nipa ni mu ase we obi wo ha opedi abo no obo ne kokuom wona nim ne yawo wotuma ka jo sa de ya me ko mu nyina djuma no si bo ne se ntisa na no mo tiase a obi bi o se ntisa bi ama yehunu sesei bozo akofo obi asem akode ntansa bi atutiri so di sa na yeka de na o se another dan kwa kufa de na da ade we ya waye ne ya magye de se ne wakan nyina ya ntrompa nke mu oduru ko otwa ntroba komatima show de akire na mo mo so de gu omani ma se de ni gwase de nya ni pa de timi transit bo ntize mgogo bi ade ma se enafo ena so wo se di pan nya na wo yanzo so a enu so hu nya ba ifo hu ntimi trust me em to mi nyo obi abone na ono ase tinta me plania na ya trofa rumba de akojem di ma create se woni sunsumo ntimi nyo yasi ya mo scan do ko because ade enim no eno nko akura hu ye different so aka se ma to obi so enim uchi anu kura hu e da wo so na e different entino ya besre asumdie ne ma ne mra kuro nim sa na we ya wa me so wa ko ya nim. Alright, you're live on Facebook, Koowaa TV GH, of course, live on YouTube, Koowaa TV, Sam Darko's initiative, Sam Darko's TV, also, live. Now, make I say story number 2, making headlines on today's Koowaa Show, and it's a bit to just say, it's a teacher training for one more
shebi ya ba say operation feed yourself mo be feed mo ho enka no na mo training college no na ye call dan ne ye kodidi wo mo ye aduane ne ade na sisi die e ba beto dwa say wonom e ba be feed wo mo aho ne no e na teacher training for selala wo mo ba be demonstration e di etia. Let's watch the video and come stay that's on Koowaa. Aya sika aban edema College of Education for editor aduane di no sika no en contentem ne senti enhyehyɛ ya aba beto abontene se anhwe ya meda etose nwotwe ewo afimu no wana okwaje ntete ewo adetwe adwuma nim no anhwe ya omo ankasa ede won sika ene beto aduane adi no de schoolfo bi owo Colleges of Education nimu e kan se sa hyehyɛ sa aban de ba ebe ha wompa esansese siampo no eniema mu eden na se wei ekoba so omo ankasa na beto aduane adidi a ene na wo hu baabi a wode wonti ebefa aduane asem die se yi firi mu ebe ha yempa so betumi ato bi edi ekosi daben se ne na metimi nye sika to a no chena nso e from 8th of May going, me I termed as Operation Feed Yourself. You have to feed yourself. There's no money come from anywhere. The school is not going to feed you, so we have to feed ourselves. It's because can if you are the or the best you school. Until allowance near ten any ginger so your back a benny allowance the try school fees said the beaded. Never say a beba name backra a janus boy. Hey, yeah. Afesuku fo bi nso nsam a waka ne se aban eye allowances a wode mo no wontimi ntwe a won hwe na won kan se de be ya wo mo nso wode hyehyeye begu akwan mu na daachi bi omanfo mo pese mo kɔ Colleges of Education mu no wo mo nso so ahyase eti won ho fo si yi allowance free mu dia ho kyere ne beba ye ho be kyere yen every say eye sika kakra bi eboa eye teacher for a ye want team say allowance on one or the by se obetwe amai nti se bi edu maybe ne so ntumi ntwa mpon don kan che se bi allowance no ye ntumi ntwa because allowance no say we student loan betumi agi student loan they are shown by because of allowance na be hye woni nti teacher fe ntumi nkwaji Aya sika aban edema College of Education for editor aduane di no sika no en contentem ne senti enhyehyɛ ya aba beto abontene se anhwe ya meda etose nwotwe ewo afimu no wana okwaje ntete ewo adetwe adwuma nim no anhwe ya omo ankasa ede won sika ene beto aduane adi no de schoolfo bi owo Colleges of Education nimu e kan se sa hyehyɛ sa aban de ba ebe ha wompa esansese siampo no eniema mu eden na se wei ekoba so omo ankasa na beto aduane adidi a ene na wo hu baabi a wode wonti ebefa aduane asem die se yi firi mu ebe ha yempa so betumi ato bi edi ekosi daben se ne na metimi nye sika to a no chena nso e From 8th of May going, me I termed as Operation Feed Yourself. You have to feed yourself. There's no money come from anywhere. The school is not going to feed you, so we have to feed ourselves. It's because can if you are the or the best you school. Until allowance near ten any ginger so your back a benny allowance the try school fees said the beaded. Never say a beba name backra a janus boy. Hey, yeah. Afesuku fo bi nso nsam a waka ne se aban eye allowances a wode mo no wontimi ntwe a won hwe na won kan se de be ya wo mo nso wode hyehyeye begu akwan mu na daachi bi omanfo mo pese mo kɔ Colleges of Education mu no wo mo nso so ahyase eti won ho fo si yi allowance free mu dia ho kyere ne beba ye ho be kyere yen every say eye sika kakra bi eboa eye teacher for a ye want team say allowance on one or the by se obetwe amai nti se bi edu maybe ne so ntumi ntwa mpon don kan che se bi allowance no ye ntumi ntwa because allowance no say we student loan betumi agi student loan they are shown by because for ena yeti wonum enka no allowance na we twa mo say you know operation feed yourself na almost on play bishop yazemo tell na me biso mo say ma me be pa na yo ja ne ba man ko kira di ya adintia wo munya di kireze mo omunya ise dayan osmin ka so bia to 20 TV mo bia he dayan wo wie school yi pa wo de ko ya de chanka mo o enye me ko en se ma fan trade enti na me so bi tom mo me na me passion ni ho mo nko me na me passion ni ho enti me nka say because na ye my allowance that am kana meji 60 cedis dayan me si ade kire me ba ho ka chem so be cha do me bu nkitengite sa ma wa de cha de be ya akwano wo passion wo passion na ye dia yi wo passion na dia wo no man no kura solid ya ye ada ya wo ti kuro ma dia na fe be teacher for da
What are you saying? Bishop. It's a single point for one loan, even kakran with the support from even if it's not. You know, phone in our son, one would do or more workers crash salary, banger, one would be called you cry. And no mommy, the other much, and then the beyond to a certain level, some year taxi love economy and be account to say, before between quite deposit. And that's what I'm saying. What you say, Ninja makers and milkos and to call me say, the bumper saw Tradia baby me, obey lecturer, obey principal. And as I said, better fracture, so I invest from sir, SS, but JHS, who the idea may then swallow code training, you do be found son and what could do. Upgrade one time. I said, we code training. I mean, say, maybe one, over 1 year, we are for such an idea. The same bunch idea was idea anymore, and yet, you all about JHS, no, and one of the corporation, and one of them says, I'm for Omunya the channel more. But what I want to say is, yes, sir, Okoshi, and so sorry, so I'm training. You go training in here. You remember, I'm a messer. We are. Minimum transfer business at Trump schools. I could say, you have a connecting training because Radia could invest by some pieces. P1, why no be out 5 years? Says you one and one day to some phone and so because not almost said be a son your margin so on by upgrade your monomark level on which my elect. Now there will be a whisker. Into a quality I want to work out one I'm saying. I got to test in Paso also because you're more from P1 they can come SS no. What Radia any grammar one. If you upgrade yourself, you get that level. Yeah, it's all of them on the next upgrade is any but to be day. I don't think I'm the and how I shot as and continue Musuno G. As what I need so on Pastor Church and Libya OJHS, mechanical crash. Ubichi taxi. That's what soon need the so on Pastor the was Casemu, a chain or what something, Madame or Chadia. Got us in a bit more of 50 every month after account to ma. Was me 15 million. Gem pieces. Any P1, anyone want Madame Bia what 10 million. I'm in class, I'm in jail. I saw it after to be checked from one MP president. Now you are when you do a more far. Now my mom back one said, one cent a day. Diane. And yet, Omunyai, from daycare now to SS, them is Omunyai, Ombre. I will get to trouble who are too swam, I will see a trouble like in a wild to the mood drasser. But one try say, so the jump of what your mother yet to tell I don't feel so best. I know. One don't feel so best. I say, I won't watch that. Obi Abosumi Ajumo, Bosumi Nani, 7 million. Do the young time, the top of the bar. Why dying? Who do you like? Dear, what did I tell you, Manti? I could be a mobile man, the idea is still on the pay, ground teacher, and the idea. No man and money, the idea feeding the fear. As you pay, and then you transfer teacher, you become a crumb, but you have a child, one is going to hide, I will come. Now, buying a demon. Now I have you know can get 7 million, but some is to be a busa. So better than 7 million above that. I didn't young Kuntia, this said. Now the Baba resident in Konikrum Jebi, or for school beam. So school teacher, some know what the 1 million send a Katia, and then another Katia is 120 million. Do pass out for no year, you know more. Come and power no more teacher for. People are no more teacher for. Obi abe teacher as you so pass through school. She can hear one money of you as me petit jam na jam ade met maka plafo. Na mu titu am say ye. Na na ade no ya wo ka bi mo mu kakra kwa na ye me ye free say. Yi levi mu gira ye kon so agese mo de niam nyina be koyie. Ye ya di yi levi na tum na mo ba be di no numu na o sa say we mu susi ka ye be ja etua. Enya abro. So on kai. O say on kai so be ja etua. Oh, now, so operation feed yourself. You don't drink feed. So to feed yourself, it doesn't mean say oh child or maybe you say. So you can't men come. Diana, me tell me I'm telling you say. Me na me tell say. Okay. So me what do you need? No more is kasa je to. Wait man ya bidia atwanta de na office kura nya bidia support. Na me se me jawo aduan ne ma, but onye sika we na kwa aduan wo me enjoy. I said, no one say a 2 double. Michia kind of somewhere, and say, me said, you me bibinti, me chokeno, na me chiaoka. So use some to buy food. I get boniana. I said, when you use some to buy food, I say, I know. You chiaka, baby. I saw Ragatin. I did
yen trouble na ye man panimfo ni hunu teacher for ya omo fam se wo ko e process ba makum e bia teacher for ni akọ pension anu nko di jobi sika na le papa pension wo po okura poma na wakokora na process ni aban ne tete to wona akọje na ade no obi atwa wo kwan sa 5 years ubeko papa penyin no wo sunu wo kasako adan no mama ba se ma yemre parliament ma mabiem kura no na wan na ebe gina manim ba wi mpanimfo omunim teacher duma de obi a wa chere bia nim mpanimfo ni mu omo ye mu omo okay MPG say bia na MP ya ne parliament okay e wo ma week ba ko ni afem no makotra de mozizu o ma na ye de aduma pa na ho MPG 70 million na makwa ma teacher ni a wo champion na de amana ba bob bradrum pambansuo bi mama 7 million mama 10 million ono de on fanya da be kura ya womi ene se de mu aye dene ya mranti aye ni calculate bi ba se de obe pia bontom na 2 million choboto na bi nchem biem no obi di the whole month 10,000 wona church akura na de amana nya da achepa betuma ka se mo fathers in na teacher for person mo divert no be divert no teacher ni ka to locate be bia akura no ko be boa na wona betuma boa ma sa de na bam o se tutu am sei ade bia boa temamfo bia mpanimfo mpe eno na ba na ye chima mamu support mpanimfo mu yi wo mu si je wo zo no mo ya na nye okay ambacho wasi wa mo maduane biem no yi love no yi teacher for ni film afa kura wo se be gi bibia from na afa na ase na be mo mu mi jai do the dan ya ade we pa ha o mo maduane di o dwene me ho okay na ase wo so be ge tuo bi na abo no watima maduane adi na so ma ja tum so bi o feed me de me ntimi nya na abo no metua afa me gi tum start se metua so waja waduane nya kro na apese obom nya kro na apese obom ana ne ye de omo kan omo ye gitum ye de baako na wo de mo se pepa free wo mo nfa bia na kan wo ba mo pepa uka Ghana ni out of politics ndi won ti ase ba bi wo na no wo ti anyi ntum se aye wo se ye twam ayi ye twam se di ba jom ko parliament da bia service ye se bo no kakra mo gidi to petrol ma twam da petrol mo gidi free no e free sa ban ne be da ho de na tenten e free rollins be so abesi na o ma twam da so ye mpia wo kwaji petrol ye mpia kan o ma twam da ana ne ye de ne fe fa ye bia no mo twam na ye ya sa tra se depend say o ye bia na e bia na mamu ne be fe mo de o mo ye na me awo mo vie to mo de damu sa ko plan se nkwaje bosi and to vie fufuro nchama mpi eno de nko mo kra ko do akoye no obi kira de na ne obedi no se eno de matwam na Ghana ni pese ye nsa ntia ase se obesu obu man tie ntia ase ya de anu kwa de anu so ba no mdi ni ho aduane de anu so ba de no mdi ye oba tabi school aduane ye papa ago school akodi aduane ye papa da training ne aduane ye papa da ya kwa me mpi starting ko mu training ho no no ni moduane 1 week na ne yo bene awo trendi ye bia wa so be na o won timi ni ye tini na first cartus na mzumfem me kra ntoso ni enyi mpi ba ko okroma na Ghana nyina mfo mo ni mo ko mo omudidi bia woni bi omudidi bia 1 week pe wa anyale asreme na say training college for no ya ti so mo didi amomo for life time no amu no afa je no ma je so ko SS ni esu me didi o da ya ka wa ko school bi unim uwo fie de ne awudi no ma ya na SS boy ya na gugu ene de se wunya zo ndi na me tro so se ya de me bia oni so be dia ne be to ba no ya no ansa wa no ko yi ba yo mpa mo abomu ba ki ka we sa se de no ma no zu odibi oh adia ne ke batia ne ye ka e nya me ni busia ni dia nchira de tu ze me chuma minim so mo bre e se ma bi wo mkrefe Mr. Bed afa no ko pension ni mpe school na ba pele tibi ba fie teacher fo no na no obi asuro no Mr. Bed so wo ko pension na no ya me ko order no me ko sere no ono na de ni de etima hye dampo mako fo eno kura ko e bia na dampo ne sha utim ze teacher duma mfeva omo na me ya adom na akatua we wasa ko wo matre aka ho na links bia mpia mfiri ba bia danyan 10 million kwa tre yere ka ho ubetimo kura abosese bi no wato obaka se nipa ne ekohwini ye ni hihye ye bia se teacher ni utra de eche emba so wo de eche so atra de 5 years wa ya de aban be ba bo abaso se ye pe plot bia ma a hihye da ona se ene no ye ko mo abaso e to talk as mo best teacher ni ade and school ho na teacher for him akuma ko 10 de mi abewe ma yi best ni atoka ma mo amaka no bo bla say say na ye ntimi nka se mu nyina mo ye best dina me say to so ye nhyehyɛ no de onye deep e be ya mo Ghana betima nyo ye weska ti ya ma mo nkoma mpanimfo no
am never done and show once at all. Look like you go no say, and another so I do the accounts. You told near family. Now, yes, can't cover to the Ghana. Sakura uncle Bawanis on Quadia, Cardio Bone. Sika will crow mu papa. Sika, it will crow mu papa. Yes, it's castle. Diane, hope I'm a radio mine. Now, Zaman and his own qua. Baby, a packet cow, do not do Mr. Getting on the Tamayan. Nanka Bosumi, woman to sky in a D. That was a crow is cow, papa. I brought a young penny for to make Chamaya in your jamet or more bro. I brought a crow penny for the domin. I didn't crack over the somber so we be a bit more steady. Nanta won't be better my car say, yeah, we get money, I get money. Yes, I saw mine in this car. Also, MPs over poor mine, disaster Canada accounts one day. The position is over poor mine. I have a software bar so I don't want to be preachy. Once about the church, did not do the pan and pass your whole sanity. Then paying for your problem, the Nomusa and Cabin to Como Canada Japan. Why would you do so with Scatchen? Chama to me. Timmy Quasa, you could touch us. But one PD call is Dauda, me am more fancy. Kobusa go some patch of Maduma Wobbo. Scowan, Ko Abu Muntaka, Scowan, Opanka, Megana, Museum, President Premier Baby, Ben Fona, bro, dear no Museum, Mumian in Jenny, Moon say a woman. Two visits another by the trashy. And what there was a MP ministers in Amra. Obi anchem 2 billion yemfanya Ghana ya but semino ka say ya chama untu biti 2 billion free sika mo babo but Canada Japan ni 2 billion free sika babo fo muso sim baye o man ni yie tika mu kwa na o mo tra na be kon ya baby we dey o say je ka ho wo fie na mu mi enu ti fie de sebeta fati je gimi ni mu ni ye say support wo mo so mo nko so anya ye sa ye de yekitu ni age fie za ni akra ni age ni atwe se na ndi zi akogina fa o ni kwa so mo je ya mpre na bibisi jo ya nyenye sa ye ntimi nyo ma ni ye pani for dan ya komfo wudi for prayer o mu hunu so mu prayer o mo ni do mo so se ni o mo ye nye Matthew 23:28 Matthew 23:28 Sanso na mo ti se ni patene ne wo ni pe ni Sanso na mo ye mo se ni patene ne wo ni pe ni na mumudie nya twomni amumu yo ahye mo ma mumu nyaatwom Ghana panifo mu nyaatwomni amumu yo ahye mo ma ade no mo de yo mo se we ya koka mba ye yo ekopira mo de mo nya ye fa sa scan ko timi de ye we mo de abehyehyɛ mo mo no mo apira ye ade yo so wo da de mo nya ontimi so so mfa nkreti bibia mo man no no president on this land abemu oja ade na sika na be ban so be sa so man no still I will go for bosia so ye dey tie ile bi hun sama bae yansaka de betuma ya akwan no yansaka de amu aka achi bia nya betuma ye na ade na mo nsa aka na fe de aduane keke obi die mo se ye stop aduane mpo antimi mo stop de a ene ma bi asono mba da ye dan ba ifo ni timo de no sika kuro mo pa ga na ntimi nya ye dan ba ifo ni timo de ne nyana na ntimi do a me se mana na do abase ye to aba no onye ayi se askafo no oborofo am won nya mehia na mo fa sika nso mo fan raising no ya beto aba bia mo nya na ndi sinya de sika ye o mu pia to man na wo kira na wutimi raising sa fa ne mfa nya o man ye o man wo kira na mo mpanifo no kwa sika de da maka nso bia yi panyi timi ko bia yi aso ko bonsa 1 billion so ya na dan futi obi timi ko bonsa 2 billion so ya na dan futi na Ghana se ya mo ntimi nkama de ni mo se MPB awo MPP bia momra obi ameche Ghana 2 billion ya pesa ade pa ko ni ade take abro na yo mo yes asa agro nso ya abro obi nyom pesa asa agro ya abro so mo ka ya tiase enti da bia asa ano mbe ye am de mini bibia ameka kire MPP ni na NDC o mo nto nko so nam se nyam na mebu atenti sisime na ne obu atene de won hunu dan no beso se filmi so ko anya ne film so ko wa no man na ni ye fa jimi film so ko na me de wo ya ma sa won so se beti no abuto police intimate no abuto ye mo nya me de ya man so ni nya no to ni wo ya ma obe free ni kram am na wo so your president but fuck get a hell of you we are police but ni get a hell we are hine get a hell also no ya hine wo hine unji vo hine me jana ni na wo ya na nya no e no be se kire waka kire wo ya to ye nyam faso bia ba to bia ba to bi so ensem twefo brebre kroma mi wunsem twenya sabeta frate ogusu di ni konko di party bia cha ya be chere ni etiza demuda sare de onye adwuma no work no na to o mem na so wudi o man so no so obi wo man ni ma wo ye ensem twa adwuma
o mama ni dini kwaje o ma no kura tena kuro ma na obo na bazo onya adwuma be na ema wansa na obo na bazo onya den na ema wansa aja ko bo adwuma na ko kura no one day ebo na ba no say na no kwa bia zo man dai bizaja na ka be so de na no na kai na da bas body ye de dia bibi woni pada bo mu za adwuma pa me ye no we na de ba wa no de me ndai ega ko ya de na nkwase fo nanka na wonim say bia oye no kukuam so ane na ye nyina ye hunu no all right then oh bishop ah dia na ya ko na atimi omo ye na ahomte ya bataza ye atimamfo na ye pese ye bese choma kanu kra chomo ti da bi omo hu se ya jimi anke bai na bibifo na akura motuma ba so se no nko ade nana ya ji 11 na 20 kwaso otwa de go chena ebetima kwa ma wo ba bia bekobi na nkama prato wo enso mu sa de be politics nyana na kan de se no ana na ko sku ama mi ntimi hwo na bibini at kan se na papa na ko ma to ne yam no wo to aso ti mu da be na mbenya de pada okay ti menfo mu ni tire da be na de papa be ma bubu ano da be se ye yare ya na do ya mani ska so mfa nwe yo wo de ba se ma mu kakra yi ne sa ye bibini da za so aye ne bi nsi da ya mo bi ska so mfa mro no de brewa ena de no aye ba so wa ma bibi na mu no gra ya bi se ma wo abotenya se ya cha uti fie ne de abeto abobo ano wo be di awuni aban do de amma wo o che wo dem ye kan fie wo Ghana ye timi no bi fie kan ni pe ho be ye cha de dia ye do so nso ye ba ye kan wo ye do aye mfa nto aba de wo fie na kwa mo wa higura wo bo pu wo twa dan ya wa penti ode ne pe wo be twa ho wo bi se fe wo sai wo firi he ni obusabusa di sani ona wo wa tese wo ko pe bibi dia bere wo but ye cha dia no ye dia enso ye obisa ni no atro no watimi dia fasa kan isi abadi wo ba ni mami mani bre ye kura no oba mi se ma wo fa next time no aba yen za 3 days na mfi ras numba ye yiye ni awo pen ka kire bishop of Lumba ni fe ba ban bi otu wana mo ni fe ba ye wontu wana mo okay ese ye betu aba ban timi ko mo ko kan ye hunu Ghana population dodo abai bi ntimi man kaza this year mo amukonya mo ko fie bia na mo hu ni o yale tim bi ma da se mo amukan fie mo nko bia mu sa se fie yale fo wo ye o ha ye sei okay dana nko ana sa ukuro ma ban be che wade ana o be che mosquito net because we feel no the say ya benya wo mpram free what that enye say o ma obi na mo mosquito net ko say o de cham no ba so be na wo so enye culture day me ni bi kura da nye in culture day wo ba be cheese kanya aduma we dey bia how the only scap class dey bia be be man 5 million fama be bi nto so be so aba ni e wo so wo bua mo ma na dumbo mosquito net no mo ko mu yisu bi abua nkrofo timi ada na ho mo na da na ho ye nuanum kuma na wo nkrase na da na ho o mo na cheche sa anya ma no ene da wo to e mo kizo spray be kum tonton wo ni bi enyo ye ko na yaso ye do wo ba ye politics ye ntimi se to mo kan tom za de na ese no enyo ye ho me to aba man dis me to man people ye ntimi kan no kra no enyo ye bre abrante bi o program da bia wo frɛ bi a ono de ndis no so wo kanfo o mo pa wa frɛ program is so amesra mo me taxi am de ya adwuma asai it is me patiefo atiebu otasia me se be week nie congress frɛ bi aso ni port o ndis for mpani for first ye nya panyi bi wa ndis na me kan no ra ho etimi ka sa abrante da bia wo frɛ si yakola okay ni tompo na de onya de message misika no so nya ne mfa so obi nya bi e de be no mo giri ni ba ho okay tabirita media me tia me yiri me won bombrao me ye aduma na sa me atua me kan ma tu sin me didi na me dia sisi bi man panyi bi antim na boa me ti santo ko hunu no me nku bi da ame da tima ma panyi bi da bia me ti kuro no so man no wo fafuma na maka kire ni hia bi mfiri ho ba ya fine meje onye mfa me ho mi am ye aduma didi nko ade am okay ko ye ni tu sa mpani fo we so a kom se true me se tan wo kam if you be a that won't be a buy them rather say if you know or bring out 200 CDs every month for what? Money year. Oh okay. I bet you go down cafe. I know you like baby at 10. I know you was you me. Now abakura ni. E be fa he na aba. And you would see you are in this country. You will see. Sana ye nyema nyina say. E be ka Kenya ka plan fanye. E wo ko follow time ni nyina sa. Nka antitimani fredie. Omu twa nua no omu dua.
amini obedi akoma aban be twitwa pot kakakaka ma okua ni bia be so ye afuo na wo ye udi abode na mo ze policy for ba no mde bia be sisi mfimfi ti wo do abode ni ana wo do wo de wo kan bo ze bia na nyini na ekere bode wo ze ekere pe wa be frafuo nim no ma se nya policy na to you ene policy for ko ampebre tano mucha ni dia ye nia na kura anya pade e ma mo survival esa ena wo ntia se mu yase wo dem se be kakra de wo de o tia bo. Let me go for my quick commercial break. Or let's say my first commercial break. When I come back, as usual, Koowaa continues to hit. I know there lots of messages. Me can be the amount. Stay with us. We'll be back. Yeah. Homo. Me pacho. I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and broad factory. Abawa bubuano. Obi biara asabi opesa umrefie. Now if you my boss say na who say yes ampa esumi fie ni no a home estate and broad factory and e dey sa ade ebrewo wo estate a ebu men say isu bonkum ni fa nyina yenya na ye da no ye boa ma wo baabi ebia na oni adaje ebia wa amono ne wo akontrum wo pefia yes ye wi ato because wonyi obi ani a wo ba besi eye home fo so a ye beboa ama estate atiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire ho asem Bible so dwuma yini bia na katua asem e moduma ni fifire mi wona wona senti no wo for me am ko gina ho e bia ye si dan ehwe hu se ye the block papa dey cement akodan sebe ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a ejene nsu aninu ato okoto a enje na enwo epurugu ade ye ye gina ehwe se eniem na ekoto te amodini bom e de ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyame nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana ope prota to prota dayi prota eni echi prota eni ba bia traffic wa enu ntinye free home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ebetom ne aboa na yama wonsa akabi ne dia efene se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa kiro ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya na wo brania mo bia bon so da form afenso wato prot ni bi o amanane wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogi ni di wodi sika ma abusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato account so ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo ebi kwa beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye ni nyina egu cars mu ye dia kugu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma we se eguso keke na ye hu video di a kire afi won say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ni e de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di amount because ene ni papa ehun enna ni anu pon ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efensu wo fie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contained dobro de dan bi a ope bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra ba di woni brefie be bossese brefie be transase brefie e be hand na wo ube ye hia e number de gu ase no krase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man da mpa amodini gum ya man blog papa sabi cement akom usa ye ho a wayra fre na ye no ni nsawoso makra ba Nuadofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na boni beka no
yɛhwɛ infections a ɛyɛ nnompe anaasɛ cancer ɛyɛ nnompe ana kokrama ɛtɔ nnompe mu a broni bɛka kyerɛ sɛ osteoporosis no ɛno bi ɛna yɛhwɛ enti sɛ wo kasa no ebi ɛhyɛ nipadua ni mu no nutrients anaasɛ nnuane nnura ɛwɔ mu no ɛhi afiri mu ama kasa na ho abobɔ ntokro anaasɛ ekyim ne srade esisi nkasa na ni no ne nyinaa no ɛyi afiri hɔ no mama nnompe ne ho yɛ ne yama wo hunu amane ne senti no ote yaw bi ɛwɔ nipadua ni mu a ba nnompe ba nkasa se yɛn kan kyɛ odofo sɛ fasa haw ne nyinaa ɛbɛdan yɛn ɛwɔ ban herbal center sɛ yɛ infections a ɛyɛ nnompe a yɛfrɛ no osteomyelitis no ebi na ayɛ nnompe ɛba saa na ɛyi ekyim sradeɛ ensuo enwoma nketenkete bi na sɛ gregro na cartilage a esi nnompe nanim no ɛyi free hɔ nti ɛba saa na wodeɛ no ɛyɛ asonko abɛtena mfise nnompe ne mienu na ɛtwe ne ho na de ya wabrɛw ene sɛ nti no bi hɔ tene ne nsɛm a ɛnyɛ ye ɔsɔre gyina ne nan so pɛso ɔnanta ne kotodwe ne na alɔke ontimi ntu ne nan ɛno anante ne nyina ne sɛ ɛhaw abɛtena nnompe nim ba nnompe se yɛn kan kyerɛ sɛ wɔno haban kasa a wɔtena bebuo mu nti fasa ho ne nyinaa ɛbrɛ yɛn ɛwɔ ban herbal center a yɛkyira kwan kɛse anasɛ yɛatena yɛkɛse paa no ɛwɔ Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital n'akyi hɔ udru tema yɛwɔ lahyɛ bi ɛhɔ nso wobɛhu ban herbal center ɛwɔ hɔ udru asafo a anasɛ asɔre a yɛfrɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hɔ pɛ wɔsɛ ɔhwehwɛ ban yɛbɛkyerɛ ntu free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Shoreman ba so a ubesi 16th junction ti baabi a besi bia no wo se ban herbal center ya so efoforo ewo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu uduru ho a wo se opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baabi bia Ghana fa na wo bia no de ka kyerɛ ne se fa wo nompe mu hawo anase nkasa mu hawa unompem etutuo usisi achia ukotodwe unante so a enye ye wo spinal cord kaseti tiu no minua achia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnwuma ubekoto so akwa wo mu ade ye adwuma eno na me yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante tietia fom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akoa ni mu a ese ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no ehọ na wo betimi akofi se yade abasobode ewo saa ndompe mu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompe ho adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasem tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na ye mwo na ye ntu ndompe mu yade nyina ase emfa ma odifo ene odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din ono ene na mebe mu akọ na akotie na num asem sima pe na wo hunu se ope baabi pa ope difo bi de wo akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina ma oborofo oni bie papa na basa so na eni gise ma wom ni se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wamoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepere bia kompa ebode a ejape krum ene ewo se woko adiji se bewom ni se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wababi bosumi bia efia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo bodi ana
na mehwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wan ka se mu problem na be dey e be soko gidie ni mu a unso kristo nya jase obi o e dey wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo honhon na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo be die wo die wo ni hweku a me so de beda enye achinyi bomode aba na abedu ha wo be hu nyame animu nyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame animu nyam ene ne kese ye amen. Live on Home TV. A couple of messages. I want to read some for you before I bring my third story making headlines on today's Koowaa Show. Now I have this one that says the good morning offer. Anyway, sorry about that. It's so funny, but I have to read it. Yeah, I really have to read. Let me skip it. It's so funny. Oh, I can't help it just happen to be Offer, don't mind Diane. Diane is already so much about this, teacher training. Tell her to go and teach. I know Diane, go and teach. I should go and teach. I'll go and teach. Don't worry. I'll go back and teach. I have this one from Amankwa Boss. This is a good morning Koowaa Show. Obahima Diane and Nation's uncle for Lumba, and of course international Bible reader, radio man. We want to by saying that keep the fire burning for your viewers to enjoy the educated and of course the learning program this morning. Thank you. Rita says that good morning to you too. I have this from Amankwa that came back to say that hey Ghana, we have every source to survive in Ghana, but still because of bad leadership we are still suffering. I'm not came back to say that Diane, going for loans to survive in life is another pressure for yourself. Absolutely, I agree with you. Offer, I don't talk again. Okay, Diane is pretending teachers are okay. She knows the stress in teaching. That is why she actually, turns to radio and TV present. Anyway, sorry. I'm coming if you watch it. Me if you, I'm going on. Diane, you are wearing offer today, pal. Okay, my main fancy, I mean, call my next story. So I want to tell you, said to be a song, Sebi, and Yado, to say Ghana, yes, yeah, that's sorry. Na Yantia Sempufa, na a new crum high, and na yet, but told you, be 2 or 3 days near or social media, and to say, Nana Grada, and ne, Yakopo didn't say Kano. I'll tell you my friend, I'm my body of fufu. I am friend of evangelism. But why did you say home? Evangelism apart, Ukuno Ejano, Ama allegedly. One must say was sacrificing a bar for powers. Now, my mere about one thing, I'll be addressing all those, claims. Let's watch the video and count. Couldn't do a key. Now I will go program. I said, your car on a meet me for soon so bad. Meet me for soon so much. I'm sorry, them. It will be our pemi kuno. It's what now when they were young, Huni, Amikru, Muya, or Tiase. Obano will woo do Baba na quit Nassau and will woo a granu Yamese. I dare you for camera to banners on the air. You are looking gorgeous. That's my babe. That's my sweet baby. I love you so much. Where's the dog? Samsung want to sing. Yeah, that's mom. Catch him. I am heavy. That's him. I will baby or quite sorry. No, Mubeno. Aha. Obia Yan Yamijuma. What I say, Obia Yan evangelism. See, if you want to see my husband, you can go to my husband's church. Papa no Kobo Masuno. Aha, my spiritual father no. A honor quite sorry. Mubet me alcohol, Mokoha, Mubehunu, or Pan and Wadding. It will be our person if you want to see my husband. No, you can go there, you see my husband. Someone must honor on your Facebook fan.
on your Facebook fan. To be a person who my husband, you can go to his church. You can locate him there. And if you want to see Evangelist Mama Pat, you can come to my prayer camp. You will see Evangelist Mama Pat. It's a fitting the more maybe said, Mama Pat, where is your husband? My husband on Shabby Bottom. And my husband wants me come. What am I say? Obi a body bra. A warrior near Wale. Obi a yen juma. Intino me pamucho. Where is your husband? Where is your husband? No. Uko a trusted world. Baby, your bomb suno. Aha, baby, I'm not a quite sorry now your bomb suno. If you go there, you will find my husband there. Trusted word. I want to quite sorry. Say so me yama asole. What must say? Aha. And me cruso or no ne papa no eya sole. It's all to be for papa ni nya ho e medi ne yiri achi. What must say? E kan okre na kire mo ne. Wuntie ne yie. Papa na ne nyina ya kɔ na asore no. Ono wate na asole. Wono na me kunu ene ne ya asore ansa na me besa kira afra busumfie. Me kru ye aye nyamedwuma. Almost 8 good years in me kunu ye nyamedwuma. So ati ase. A oni sofo bi nanam. A odi sofo na chi ese sofo no akola. Eye sofo na quality him. E wo baabi okwa asore no. Mo be hu no ho. Bishop. Kuromu akonkonsanfo no metu amfo. Sir. Se omunti jimi suban so kakra na muo. Okay. Ade aye hu ya ye ka. Enye o. Ne ma nyina Kristo chiri. E konkonsani. Eno sunti no ye wi. Konkonsa. Ti ye wi. Se Kristo kana chiwade na se ye nso konkonsa wo mtre. Proverbs chapter 6 verse 16. Ade nsien na Ewurade tan. Ane ma nsien Ewurade tan. Ade nso ye ne krechi. Ane ne atoso nso ne de na chiwade kura. Eni etranto. Eni etranto nipa omu ade no no. Atro techere mo. Atro techere ma konkonsani no no. There's nanti odanse krumufo obi odi dance krumu eye konkonsafo no no. De o hye enuanum ntem taka. Oni ba o hye enuanum yelu ntem taka o de konkonsani no no. Di niam nsia Kristo boss konkonsanfo wo mtre. Ntobi konkonsani Ewurade chi ni chai baifo. Se nyame probi akuna sare so fesa obetuma konkonsani ya dabaye. Wow. Ata no so na nipa pepa. Sa. Ena nipa furo nkra mu ye pa. Ena nipa ye de manipa topom. Konkonsani we powerful than within your kratu abubo nipa. Ko obetumi de konkonsan obi hye ne ho akonfo. Obi konkonsan obi an oduane abono. Obi konkonsan dia control ko bitu. We jaite Ghana ne ahokira wonam mu. Konkonsan obi awale yagu. Konkonsan ni de we transe kan nufanu. Odi ahuche ade bia wo wiase. Konkonsan ni na no wo hye bodamini. Konkonsan ni pa nipa nim ya fa ne tra. Unim bibi fa nipa na enko ka. Ti da bia ye frem court da bia mu wo da bia police for bram letter ni o media for bloggers for no wa chinchin wo so ba no wa fa me jode na be kire ntini abeka ye nya odan sa di mi me matu amfo ho a adwuma na wo ye Colossians 3:23 wo si furu okra mu ye wo se na adwuma bi a mo ye no mun furu okra mu na mo nye samu ye ma Ewurade na mo nya manipa efrise munim se Ewurade nsam na mbenya apegade sa akatua Kristo Yesu na mo yeso mo de oye de enti no nipa bi a wo ya de enti no benya de enti na ye enti ho akatua na wo benya ti abo kokoro nyina ato na ya presenter ya police ni a unsa de a wo ye nyina wo se yesa wo nya medwuma no that's your gospel I will preach it. Brothers, you know, many in Jomina than a Sabbath of Raja for half. They say the passa. Mammy Kunada, what would you gain? Now the Bogana for money, yes, you been a film. Can some training the near my hinter, a bit me dinipa, a bit me prenipa, and I will remember. Sabe your man be falling to my pefra. Will be passing as well, Jenny Kunia, Diana Sabe, only no onion, and Oko Peja Begadian. The comb so was Wunyani. No, then the Bay Babacase. Do our cars as no, and for so many basoma. The Haka Krona say no crampa, then your old video and I had that dia. Then I'm near 3 hours soka. Because who say the panel? Yeah. I'm in a car, oh, Seno. A first move conquensa man, idiot, na blogging number, my conquensa for more. Can you pet boomsa? Bound to so yen and no, he see. No, I had a business, I didn't come up. Not only being got in media. Present of it, Robert, yes, and I know yes, well, only ye.
and say me kwa me shoes wo ho na mo bia unu say wagi me question obuta ni kwanti ebusa ade ya no nyama media etan wiase konkonsa obai tiri ba bi dwene ho wakoka we no hiti na mabenya no matwa abo no kwa abere nso ho wakoka no saa ne ma mu nyai emwa na na ya wie so amatu ma me agrada afu kakra okay osacha na ose ni kuna chi ni wodie emere pamu mpose nyama efre na oni ni kuna timi na mo move aba bi ntwa no according to mama orchestra no o can say ni kunu odi obi achi ni problem okay ukura di obi achi 8 years agya tum so obaye sofu 8 years odi obi achi da so di obi achi okay awufra akomu within 3 days obi prayer camp ani bi achi ukuru mboa ade bi obi ya ni ntiase eno nko an won hwe ho so yie kakra okay go kun oni bible mu chen for 8 years ndi o experience chen mu odu onyame mu chen o fine firi mu god abey mu atimasie se nyame honhom be ba betena mu adan ya han kura so obi tuwo mu na akohan a the process adan ne fam to paint foforo paint dan nim so be yi dipa ne sunsum o de betena wa firi ho sa no atwo ne ma banka krakra kozi so betwe firi fie ni na wi asa no watu aba ato bo ba hye wo ne ma amon be kini wo kama sa no atena dan nim biom edi nyame nkonko so ya no afa na konya agotena ba bi on basa je di sai last year ya end ya na azime ja ato uja ato na wo hye nkomo aso dem ya na ne ye kan ye boa no kunya nya ye minyai ewade si ye nsi na twetwe Galatians 6:7 Galatians chapter 6:7 osimu na adam nkonko onyankopo wo ye nsi na twetwe de onipa de ye wugo bia eno na wo betwa this what me free black ni mo hide the black ko sha white ma na ma we mfize wo so mo de wo mu no mo ye mpataku na so me frɛ odwanoma na o de abɛfrɛ mu ebi na agrada abɛso ye no onyan wie sakira mi obi aka da kwa me si wo wie won to ne bo ni anya be ma ni munyamfo oga na ko gina ma me nanim se onfa ne nsa to ne so mfa no nten wo yire nkane mo ma so ase Ghana ase ye mamire no eso ye fi o ka nipa be ka se o tan nipa no ade wo se mo to ngoma ma me ni prepare ye mbe ni yodio ma no ko push na to amenanim anko ye no obre no wo hye nipa tu nipa 5 no no wasachira you get to know okay so muni na ma sa di twa koguo anu wo hye nko wo so ne nan ba ko asofo ne line na bi jeze hey how to share the obetima hye na ontumi hye no wawurade anim nipa anim de o hye be fa na wawurade anim no amfa o di asem na se edifo okrom o mu wani osura ka cho ye bedi o matem dom timi nka o mu bebi de jimi sa na yanam yiyi mo mu no o mu nimpa se be ma me na ma de ni nyam fa isa obi adam osura be bie so secret wo nyina kire no nanso ohunu ne ye hunu ko be fa so nti no o mu suro yeah nka difo penifo okrom amu wani amu se wade kasa kire mti mami wonsa kire mi je wade nka so betuma tuka yete ya se papa bedu kobi yete ya se papa usu bempa yete ya se me wo fa so pambo wa faka so ni agada o meeting o de na trase na de osuru bi o so tia o de awo na mama da se o ko ba bi se da se o be fo o ko ba bi se aba me gram tie mi nim na o mo na nim aba ko mo nkai won so so be yo mo e lo ni o usu bempa wo be ko ma ye ko e fa so ye no mo nim na Kristo tumi suma odi fo se ko obi te se opem so tu fo se tutu anim wo ka che se senator fraction na mfatu wo wa boy gaman na afrodrum anim David ni ye ne sa na hini eso de so opem so die metim kura ka se so chen no ni asuma nyame di fo se ka ko no wo ka se wa boy gaman afrodrum ne ne o fi se nyame suma ba ba o uzu emba o beba David nyame suma ba ba opambo a o beba bedu ko bi ti asem ya fa sabi opem so o beba ana urade je o mani muduro ni akokoduro bi bo wan so be wura fimfio ya de lete ko mpacho wona so be so be so wo di fa so be so no akotena se oba mpa ya ho fasia Kristo se mo ko dom na ni mama mo nyina ni ambaka muduru a empofiri mu a na ma nkonkro be kasa ama mo sa duwe ti ba kasa akọ ohene na urade be pu na koma esisi na so ni bu mfu da wo kwa ansa no nyana bu verse 19 so yimu ma so mo ko no yimu ama onwinwire se de mbeka ma mo nyina ni amoko amobeka ana se de mbeka ana ni amoka na wo de mbeka be ma na so ni amobeka no ho no de be ma mo edon na mo amobeduru wo de be ba mo na mo kasa enyamu na mo kasa woja wo so ne wo na kasa ma mo it is anyame yi ma mi wa de acha na wo kwanya na wo kasa
who see a konya am so betimaka ono betan say ba wan mafo ko okono na wuni ho sa to no bo say nyame kasa ampa enso ono so fo no ko nya na obehiti so obekakra no obeka social media nipa no tia na sa be ya de say wo ko ba bi na mini wachi na ba da am no won komo ade akọ nyame boss 1 to osoro se men kan che so do anko wa konya so ku fa so wa favor mo aba sa wo ye ni ya ono obe bie woni no asra wo mo akọ ni ntinye ukra ni jemu na be se won sole nko sempo ntimi mo wa omu nyina nche se be tafa half no jimia be from tebia iso omu nyina ye media pastors media prophet enkomo bi wo so di ni kokore ni pa yam che no no abeka onu so hu se wo gu na ni mase ndi wo so defend yes di wo de wo so fa wo mfa no abe chim se ntesa akora ye hunu ni ye so what you so what you can we dey no agi atu sa o ti asem na se what papa wo zuru ba wa so ni so of panyi no abe kan office agi tu won so me nka so won na hu na ade oni ntumu da ba fa ka akọ ni nche no hunu se ade a wo kan ye no kra obe chi abo aba so omo hunu ni ye omo hunu ni ye na enye fe because mo ha mami ma we ya me se be ka kra tiam from abeba ofiri beba won be basa wo de otimo zo tiazo be ka bo nze ayi ne ba itumi ne ba bo ze aye krenken de ni bia krenken nyame ma wo enye ni bia enti mo amudi atro no na my careful you understand esa na upushi ni pa no you bia no what that ignoring you know heart say matima ignore bi o ha otia ontimi ignore well last story I made bro and he say if you sure snake ani tornado nso ntokwa no enya ade a ekwa akoda sisi na tornado ba wonti be ka ntokwa no wo mu be ko akosi se wiase ebese ene utimu se die fia de aye no emu odupa na fia so ababon se na obetutu bi de amato na adopa na in fact nsem no anu de amode delay kra no edin ebemu ye hwe video no na emra sane ntokumanye guneti so ase afino every mother gives mu Jimmy Fowe anya me mana pamo no mo pamo no yes man ma mi fie mesra je biem opa wonya live video 1000 tornado mi no lia go biem me nko adamfo o ma me ni accident so ba no work on it violence me ye dia na se mi wo mi kuno me tini fie wo te wo papa fie wo ti as committee na abua senior compound house What's the call? What they call that is a what they get or maybe I can will be feeling a rich out the problem. We are so Udi cabin true. Now, all officer on my interview so now some. Yeah. So in our some of police station energy. Yeah. According will be back true. No, I catch them semenko. Na me mani de ne kole kokore. Amo se sa mani to say de. Me se sa me push alo. Yeah. My ass was young begging. Just say I would do Tracy boy. I must want you, sir. Hey, I make us a gun at the organ at the way Jimmy tornado. Or be to me being another delay. And you see the 6 years with an idea. Now, now, we don't commit to me. You see, 1 year, 2 years, 3 years. What that's too lady. And then the manasa. Minim nyansa ko de kama na asasem ko so wonyansa enko tu ne papa fio one ne papa manu nyina che 2 bedroom omo di fie ne fa han e fi anga say 4 se 5 bedrooms no omo di clear and ane mama na ne yase na ndwibini no ne ba no ese tama ne ba ne di o shale obi o si go and face him see me go face failure. Like, you want me to reverse my life? I am buying houses. He's begging for people to buy him flights. Me too quiet, no rest, so be too big. No, Tio, me don't have me coming papa fulu. I damn do my what mommy packing me car motorway. Or some mammy no drop picture. Not delay who's at my now, on mental level, near delay. On one case, I was saying, I was with you. Me don't know.
me can me unko me come up and me don't ya kwa so don't mess a packet na me can unto picture na nye delay say what you get to na me say what dream so what dream minim nyansa ko de kama na asem ko so nyansa Ewade asem se ne ofa yonko pi no ofa e de se wono ane ho yonko bi wo ho a ofa mo sini onua me wo mu pictures bi those days and if you are me se me hu bi na heta mo start ya yonko fa sama na to na do so kra na funu nsusu sei utimi se enafom na nyenne na matima gye mo ho adi adum pempenso bi na bibia ba na muntimi nso na no ama mo keka nsem a eni ho kwan se mo ka anya na ye ma do ho ne se ododo ntwe bi tie fia so as na gachi entimi nyene ho da se jaisa no ni tornado atie na muntimi kunei medie niru wo ye do no niru wo sa di gina wo nyamede a ebetima ye tan kora empa futu bi mfa nya ne bra wa ben ni wetu wo sese bi kusikranti a abo obi afu ma betwa muro nyina aguo aye nyama nche no de oni age ekina one wo ko a ameba me yi kwase ya mo stage do you to be kasa ada no of want to we de what can you say because the be start finish just when you do ntwe onim nansa ojimifo ana wo se ye de me yonko na ye neme timpanyini se uti so obi abode se hia se nsuo si wo de ho fa twen the day will come na no oni Ronaldo tie yi watimi ye ni se wo de oba da be so de oba no ye ye wi Ronaldo ho avia no ni kapre so na picture na wo ni kapre eno mo nam se namfo se na wo ba beto ne ye de se ya wo de wo video ni awo se po wan e so de wo beto ni nshia da wo nya wa e be funu ba bibini be re wo sua nyansa ene de ehunu se nya wo ye kire betima ya mintine me we ma me nso anka nipo ye great ye nyansa fo pa wo mo ntem eye ayaka suse wetima gina mama na solve aye nipa mu oduro ejimi fo nhunu we dabi betena kira sere abone nsem na one side akogina one side no yes ye benu aduane onye bi edi ya na se obenum atase Proverbs 24:17 tamfo bi ase sa wo tamfo to foma ma woni nye o wetira ma okuma ni ahusie na Awurade ehunu na anye na ni so bone no amfa bufo no de ko tamfo ne so amfiri ne so amfa ama wo so okay wo tamfo mpa wo ta no se so to amane mu a na mo woni nye mo okuma ni ahusie na Awurade ehunu na anye ne bone se wo tamfo pia wo woni age no amfa bufo na amfiri ne so ama wo so because ebi a wo to fom Awurade na emu na to fom Kristo hu so bi se na so ni age se wo fun che se nipa no obeda ne afiri so aba wo so eri na aba amu mi enya asumdie kakra na ho kira abai to bi pro asem no ato credit no oba be hewa obeba ne nkwase se mi ya mfa mpuntu obi amro o my Ghana Jesus legat me ye video no de bro na ye video ti obeka bia out of mind no wo fura guo no okọ Bishop ye first story we see here na ya come down because I think say this is on and to continue and ye fire course no ye fire course no na afi ni wi a ye ne ban herbal center abetwen committee be me lines now to obetimi afre. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay, Obi Emma so yeah, okay, I think I had something like that. Okay, if what this says that if we stop because you are telling you are talking too much. Okay, if I come back to say that you are talking too much because you are a fool, shut up. A whole lot that I cannot read it on TV. If what I say. I'm picking about 5 calls. Na Yakoba. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, madam. Mpacho, nyame adom, mpacho yentiu. Yeah, Okolumba na to so kakra. Yes, and I waka some money at the Omani de anti-training ya ebe tonsium. The work of grass that sister and Tabesu Okolumba. That I was so being grass so sorry, I tell you any room. Ghana Nina so
ana o mai bia nya so ya nkurate fo ese o nya aduane ya nkurate abetena krom kurate nya de biem first obi bo abrabo na o ri ase kurate na so akọ fejaba ya mfanya ni nkyira ho ntine wo bia padada na de kurate fo e na omotie na be bia tie sisi amaya kese de wo Ghana ha no otorumba o trese wo ni ate ni die mu do na yen nyaya bi se da ye be nyaka ki bo to mu yan koto wo kurate ni wu se Ghana mobo. Yes, so yeah, that's it. Hello, good morning. Good morning. Hi, Maminti Odo. Me pata me kata pe no de kumbungu kwa te fata kumbungu. Pacho enti. Me pacho mano ko. Why be a part of the ultimate or the Yamishao. And if I call you with the chairman, want to the chairman Bako Pet. We can't compare to my doctor Alaji Mahmoud Baumia, Loyana, or the boy, and to Diana Wacha Honor Mohammed, our tourism minister. Opalumba, why I be a partner now? I don't know what you and why I be a Payamishano. All say Ghana, I never airport to Yamisi and Kano, Kim Rabia and Kuyi. All say social media, never airport to Kuyi, and and paying for almost 20 workers. I get to Kwame that Babia or Kwampo because I get to first no shall say my partner. You see, Kwame Nimson, the oil is Mariastrano, also worker, no one to the Jimatan and Yasma. Yes, so yeah, that's say, not a region for. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Morning. I don't patch on my mean Tiwa. Pacho, the chairman of the Medina Reverend of Uncle Martin. Reverend Pacho Mononco. But Bishop, no son coming of Honor, and Ushirama, and Anna Pedro, now, I brought that in the camera. I brought that in the then I found software dealing for the money, eating camp, and then for me through Africa. The New York Bishop be Ghana for Guinea. We cannot figure. Agrada ya so so ama always had man. So can you see the bishop can you pay me in san ko be wo je ni oye no o ko yi ana onya sa o be tana za so say me nyama go deny ye adwuma. But yes we have for that figure no. Ndine aye campus e wo ni pay me ni me so ni oye no oye. Ndine ni say na en question so na ko de so think be you then. E dey sha so dey ya ni pay no be dan ni pa de. The other thing I wish I could also think that the panel city who they were the fast to be already do what the pilot every man. A man can know. We want to that here. Amen. Okay. Hello, good morning. Hello. Hello? Yeah, hello, good morning. Good morning, Diane. Killer. Pacho Medina and Killer Kumasi. Killer, I told you. Near the net for me. Then, I don't pay the offer. Make sure, papa. Offer 17 what kind of Ghana had the American. The parliament, what dear? You come up and you find the money, so yeah. You don't come more, how many dear? Then this is also I people are the Graffa. No, then this is not the Graffa, no, the you want my but dear, happened to me at the truth. Okay. Hello, there. Who do you know about okay? Diana Baku Dinasini. Diana by the quiet. Now, Mamaninka and Sierra Mencia of the Lumba, Damintel Duma, Damintel Sami, or can it carry that? Now the quarter class I want to tell them about appear could be or sounds with him the name said the quiet. And they have the phone in a bag. Monia Juma, Moyama, a Santa Monica, Mana, Santa proof in the Hobo in Siam. Now I can't go around making another make a teacher feeling some nigga. Okay. And I go for a car and a question. And I Ghana how many sisters for because you guys yourself is come with it. Next year for any more children of my teacher to remember the more than more about some margin. I'd rather them, I'd rather find and to the CNE and some can see the can and I'll kind of Ghana. Or we can reach there the rules. I bet you I want to know for. I don't know, Obia, or it's a chance to can't talk to because Babum there.
so no omo ekona so nyina be se omo no mo nyina ya adwene baako ana mo nyina ko sia be ada so de mo enye sa de a de we papa de da Yes, I think so. Me fat call be a biome. Okay, last caller. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Good morning. Hello, good morning. Yeah, I'm watching too. Okay, Nella anymore anything no me de see. I got that case there. I blame Ghana police. That's what the voice saying. But me try me home run any bar. It may reach me. Stay with us. We'll be back on Koowaa. Nuadɔfoɔ aha ɛyɛ ban herbal center a yɛto yɛn nsa afrɛ obi biara sɛ wo a wowɔ ɛhaw ɛwɔ nnompe mu anaa wɔn kasa mu a wohunu amane no bia wɔsɔ ɔdo ani kyerɛ no ɛyɛ ban herbal center yɛyɛ arthritis saa na broni bɛka no yɛhwɛ infections a ɛyɛ nnompe anaa sɛ cancer ɛyɛ nnompe anaa kokrama ɛtɔ nnompe mu a broni bɛka kyerɛ sɛ osteoporosis no ɛno bi ɛna yɛhwɛ enti sɛ wo kasa no ebi ɛhyɛ nipadua nimu no nutrients anase nnuane nura ewo mu no ehi afiri mu ama kasa na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkasa na ni no ne nyinaa no eyi afiri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkasa se enka nche odofo se fasa haw ne nyinaa ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi echim srade ensuo enwoma nketinketi bia na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetenam fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo ho tene ne nsam a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se how abetena nompe nim ba nompe se yanka ncho se wono haban kasa wotena bebuo mu ntifasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon nso ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo a anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope woso ohwehwe ba ye bechi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Shoreman ba so a ubesi 16th junction ti ba bia besi bia no wo se ban herbal center ya so efoforo ewo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ho a wo so opa bia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti ba bia Ghana mfana wo bia no de ka kire on se fa unompe mu hawo anase nkasa mu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unante so a enyeye wo spinal cord kaseti tiuno minua echia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tenase yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akwa wumu ade ye adwuma eno na me yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bono me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wo de wo problem bia no bonse echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bonse upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a ese ni trase no me pacho bonse ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a Yakojen Kachaba live on Koowaa as usual. Me will few messages or how many ba come and be from na by forgive me, I have to do that. See, I imported 9 cars since 2011. So now one of my cars was actually auctioned by the port Golden Jubilee, terminal. Once I have paid all the costs. So now every day I go there. I go here and there. So now, but please help me to replace. Thanks. In Simpy, I wish I can help you. That's so pathetic. This one say, "Well, God bless you."
God bless you. Our president, I think I can't get it well. I have to go back and come. This one says that good morning, please. What Lumba is saying is true. Our leaders have actually taken us for granted, finding too much excuses here and there. Trust me, God should have mercy on us all. It's from Jones that really brought this one. Hi, good morning, Diane. Watching you live from Atebubu. Tell Bishop that we love him. Efia Schwarzenegger is not serious at all, but trust me, Tornado will put her where she belongs, like mother, like sons. I'm watching you live from Agogo, Asante Akem. I really love Bishop too much because he speaks the truth. Our politicians will actually die one by one. And someone being ungrateful in life is a very, very pathetic one. Diane, I helped this guy and now she think I am a nobody, but I don't want to say anything to him because it will affect him. I am just watching him. Home TV so I see. Sabri be my kwana ene ahefo ekasa. Mane ade bakwa Dr. Percy kan wasema ni wani na say inya in right to abonte. Okay. Eno. Okay. Inya in right to abonte eno. Se say ene yehwa ade bakwa abapa ensu etoto. Okay. Ensu to pena arthritis no apijane ho. Dudu na sasabrona na. Okay. Sasabro no asori pa. Arthritis na asori. Sasabro asori. Nti asori sabri na eba no. Enye se nipa de pesi hu se nipa nyinu ne dade. Ade na wo sorry anopa wo de nsu to kakra bia na awem nyinu kakra bi no. Wontimi nye bibia. Odompe wontimi sorry. Be so no wo chi ye wo ya denden. Wona ye wo ya denden won sa sense na wontimi nkom enye bibia. Dompe na eyare nti na mana basa no. Fisa oni obi ti na sesa we to na de bibia anto na. Be ni se dompe no eyare. Ti sabri ya ene ya no froka na bra to nso agogo hospital na chi ho na bra ba he center na yen show. Anasa tema community 16 la shebi ene ba West Club no ena edi hwani mu ho. Wo ba ye be hwe kama. Yen pese obi be kwa abonte na okakoto painkiller bi. Eno ne word ya na yen pa tie ku ano painkiller sama kwakoto painkiller manom. Nti me ho be den e beto me. Eno kro ni onom painkiller na wo kan wasam no a. Onom ye no apeno nansa obensi anase ebi okra onom ya primpin na yaw na wo no e na eko na no ntwese dompeni yare na eden eko obi o yare bi obeka hospital bia e wadru ba ko doctor bia atru bi e paracetamol ye painkiller ye funye o yakra na ko be ma painkiller ni bi ye ma painkiller ni be ma wadru a eko ye funu no mu na akwakọ hwe adekode a na e ha ni padua no anase wo ye funu ma e sei ye funu no na masa yaw no a mabiu. Okay. Enti sana ti obedru ba heba center yo ebibitru e de be ba wa obenom. Okay. Ebe so ya ono ano. Ye wi ya hwe se den na ma dompe no eyesa. Ade na arthritis na aye chronic e ba ya na sasabro no. Nsu to bia wo de wontimi mpie. Okay. Na no baba wo bia wo de free abrepo e ba ye. Ma me social sense e to no na onya ba bi enyina. Ena nsu gu ne su kakra bi. Wo se me de me yare ya no no. Nsu nya to gu be so no ana me ntimi sori bi mu. Ene doctor eguso a ohwe no yare a ewo ni padua no mu na eti dompe no mu nti se wa ma ba heba center wa to nsu agogo ama ya nhwewo enyi sa yare no emfri dompe no mu a afi bia so ase we de me yare no no de sa na wo de chia yade a ha nipa ahodo bebre yade a ha nipa bebre nti me sro senchiremu so na wo pa wankasa Fred Dr. Ba e was 0244 083 482 and now say 0244 988 004 yen pese dompem yare be kan obi ato ho efise dompe asana dompe enyare no na yare ahodo bibre na nenam so ade den e ma dompe no ayare arthritis ema dompe ayare arthritis nkwa ye omu mienu enti na ayese ohia se opapa heba center no arthritis nkwa akwa no ye omu ahodo be mienu ye osteoarthritis ye rheumatoid arthritis enti wa ma ba heba center wa to nsu agogo anase tema community 16 na ye be den ehunu se sa arthritis na sabro na e ha wono sabro we bi anase we bi na ye den e ha wo if so bi betimi adaso ya na nsa no emu enhono ye
enho ye osimuya me ya obeso na ehwa ye hyehyehye eya arthritis sabro no ne fa baby eno no ene wo ba kon so abeda be sorry no wona mu ye hwenye wo na wonsa no ahono wow ana okutudwa na ahono enye ye ni na so ye form sabro na bi na yeden yesa yo ba ku ho mo so na brofodi bi o se fe na soba ah we dey ba ya na eko asoba de ye ta ye me no painkiller na eko ma me dompe no problem wo mu okay dompe no problem wo mu eso papa he ba sa tene mo bibidu na wono na eko ni pedue no na ese dompe yare no okay si ye ko yen enuanu mo esrem ya obehu papa pai mu obetimi akọ afuo mu aye adwuma so wotwa mu fie aduokono wa hodene fi se ye nuanu mo esrem din habamba okay edin nuaba obaba heba center ahaba mani nuaba no enu ani di eju sa eye ya ka se ye doctor o ye adwuma doctor ba o chanfo ban e papa twemu fie obro fie ha papa na so ko afum ekokodo if say wo ye abibidu na sua abibidu no free ahase na doctor age nim de na free abusu ni na ho no de aba e ba betine kumas na wo de esa yare enti se dompe no ha wo sa ye nsuo tutu yi enti fie se me de me yare ya no no nsuo to anu na maka de wo nkwa adwuma ye be yi wadi ai wo juma ra twa so baba adwuma na wo se nsuo to enti mentimi aba adwuma doctor adwuma ra be yi wadi empese we ebeto and the sabre ya na nsu ahase egugu yi wan ka sample da sorry no so da sorry na wa chiri dompe no untimi enti mo hyase ekwa unsa aye titriti anasa onan no untimi enkom onan no emo bibia so ade kyen ye ahono untimi enkwa wonsem froka na braba heba center wo atonsu agogo ni nya botre ni nye de na ye hwe wo na sa yare no abetene ni dompe no no ye sa yare no enfiri wo no watimi heden ade ho na se anya sa na se odi yare no etena ho menum penkila ene bubu ka dem no na ye mpese ye pen so na branti bia na baba wa bia benyini no wanyine no ade no waka dem asentime nante aso wo chia me hu anu na eye me ya wo wiase 40 years na sisi chia obekone ni sisi wa esene awododo wo se ye na nanom wo fie ana na abrewa ba 15 no 15 13 me ankasa me na wo ya dubna owo 9 ne hu odin da so te ho enti ye besere ababa wa wo sisuo afi no wo 9 ba wo sisi ba bi ye chana operation no na ye se no de dompe no yare braba heba center wa tonsu akoko okay obeje chinya for doctor I was 0244 083 4 my phone numbers ni bi me chen va 0244 083 482 and I said 0244 988 004 mame the air cost no ya na arre ho say yentimi anso ye nuama no mu a ene ye mrantie no mu a na no obi a obobo udompe ebu na wakwasa ye senya twidompe no nam se ye twen ni ayeden ene ne bobo ba ya ba wie o medru ba he ba center senka bo ade bo no enka wa wie but wo ba he ba center free last week ono oji treatment na wo twie ni no won se ane wonya ayaresa it is obobo so to America obo golf obo hockey say yare bia ba beta dompe num anase mpo wate ato ama dompe mabua froka na bra atonsu agogo ba heba center anase tema common 16 mese ko forudiafo ene central region for ya mufaka bakumase no yenka se obakumase ayen hwewo wate ana ekwan ne wa enti ye bese se ko forudia tema volta region enkran ne mpata no obakola shebidie no okay enfidie wo kumase obehu ne soronko aye wani je bebre no sa fidie kro no ano ebi sai na wo tema ho enti e besere enfroka enfriko frodua anasa hawo mo because oyare ni a wo side na tena ka mu na no papa bi woni free Cape Coast e ba ye say krobi de moria say den no free ba kumase na mse moria de ka wo ben enkran e che but yare ni what had not tena ka mu almost 5 hours
what did about Bedru Kumase? You better all right, you buy a high end. Okay. A high end say, Nipan air facati piano. It's all and crying in Patamoku for the central region, voter region near the Adena. Guatemala should be dear no. Who could draw a doctor or you better show come. A horse was sending a RF a nurse for and the doctor see our Hana Botre, our Modishini Panasape pen and so etie. And not just say, so if central region Bedru Kumasia and Ma. Kumasi di anonsonede. Yeah, sure. And so I told you Agogo Hospital no. Any Agogo Hospital no and I share war. This is why what will come and I will bad dear. Who drew Monaqua for quite down 75. Okay. Oh, first will be so be as protect for Abon Sayano. One about Heba Center you go to the UTA Juma. So I know free expression and Patamuzwa. Who drew what the chapter fire service now for Sabicum. Exactly. So be as open take for Abon Sayano. Ba Heba Center you be Juma near show amount water. The other aspect say and this is only a bebo and come on after your pomode hona. In fact, soon as that say it's to see a way to kuku unity na edisa, you know, as a sabro ne no manoma ne any name multimeter wada to make na koba Heba Center to so agogo aya sabi energy na omwa. Yeri jumadi na AC as a PSA and come up ba, se PSA and come out D4 na ya bo Japan kropa yada was period on na onyo kese na fi home estate and block 5 so no ye better one ase me director yo ochunozo sanso and na executive producer for the show Ora Sam Darkus the CEO himself with some boy chidomo MCR famous and ahoma and so ehwetri ewo MCR Micha Prophet Ebenezer Adakwa Yadom and na fi mama Kate wo boase manyame onshraw wo mwa wo de boame no krame abisi sabre medo bebre without you I am nothing. I love you. Nyakopon ya adoma ye beba jwada. Bye bye.